Hello, iyi ni The Focus. Uyu munsi nkuzaniye agafilme kari muri seri ndende yitwa Supernatural. Iyi episode yitwa The Purge. Wicara ugubwe neza, ndabizi ko uri buryoherwe. Amashusho yacu atangira mu mujyi wa Stillwater muri Minnesota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bari kubera amarushanwa yo kurya hot dog. Haba hari abantu benshi barimo barakompeta muri uyu mukino bari kurya izi hot dog, ariko haca akanya gato umwe muri bo akemezwa ko ari we watsinze. Bamwe ariko batangira kurakara bavuga ngo yibye ntago ari wari ukwiye gutsinda. Uwabaye wa kabiri muri iri rushanwa abavuga ko uwo bagize umutsinzi yamubonye ahisha hot dog mu mufuka we. Uyu ariko watsinze akomeza kubihakana avuga ko uyu nawe arimo arabeshya. Abari aho ngaho bose bakomeza kwirengagiza yuko uru rugabo rubyibushye ruba rwitwa Wayne rwibye aya marushanwa rutari rukwiye gutsinda. Baruhereza sheke $1,000 rukikomereza. Iryo joro Wayne yinjira mu modoka yiwe agiye gutaha, akumva amajwi adasobanutse hanze. Wayne agerageza kureba hanze akabona nta kintu gihari, ariko yaba akicara amaze gutuza akumva uruntu inyuma mu modoka yiwe rutangiye kumukoraho. Wayne ariko agerageza gutabaza bikanga ntihagire umuntu umwumva. Iki kintu cyo kiri inyuma mu modoka yiwe gitangira kumunyunyuzamo ibinure byose. Uyu mugabo akikanga amaze kwitaba Imana. Ahangaha niho agaseri kacu gatangiriye iyi filme yitwa Supernatural. Nizere ko ukomeza kuryoherwa. Tuhita twerekwa abahungu babiri bavukana, umwe witwa Sam n'undi witwa Dean. Abangaba bombi bakorera FBI. Abangaba mu bushakashatsi bwabo bagwa kuri urupfu rwa Wayne. Aba bombi bavumbura ko Wayne yarabyibushye cyane, nyamara ariko ngo nubwo yari afite ibiro byinshi cyane, umubiri wiwe amaze gupfa basanze ufite uturo duke bikabije. Aba bombi bahita batangira ubushakashatsi bwabo bakerekeza muri wa mujyi wa Stillwater, Minnesota. Bahita batambukira kuri polisi aho bahura n'umupolisi Donna abasobanurira yuko umubiri w'uyu mugabo mindani wari umeze nabi cyane, aho ibihaha bye byaturitse, amagufwa agaturika n'ibindi bisa nk'aho hari umuntu wamunyunyuje. Abahungu babiri bakorera FBI bahita babaza uyu mupolisi nimba uyu mugabo nta banzi yari afite. Abasubiza yuko umwanzi umwe yatekereza ari umugabo barimo barahatanira igikombe cyo kurya hot dog witwa Jim. Aba kandi bavuga yuko uyu nguyu wapfuye abakunda kwirira donuts nabo barimo barazirya. Mu yandi mashusho twerekwa aba agent babiri ba FBI bagiye aho wa mugabo Jim ababa. Mu kuhagera basanga arimo aritoza andi marushanwa akurikiyeho yo kurya, aho bari guhatanira noneho kuza gutsindira umwanya wa mbere. Babahungu babiri ariko bari gukora ubushakashatsi bwabo babona muri iyi nzu ya Jim haba harimo ibintu bisa nk'aho akoresha mu burozi. Bamubaza impamvu bifite mu nzu yiwe, akabasubiza yuko umugore wiwe ari umujipsi, ndetse ko ibi yabikoze kugira ngo amusabire amahirwe masa mu mikino yiwe. Sam aba ari kugendagenda muri iyo nzu areba, yagera mu cyumba aba bombi bararamo akabona akantu kameze nk'agasashe gato, aragafata adasabye uburenganzira. Aba bombi bagahita berekeza bakava aho ngaho bagasubira muri hoteli baba bari kuraramo. Mu kuhagera bakomeza ubushakashatsi bwabo bagasanga aka gasashe gato gakoreshwa mu gushyiraho abantu imivumo. Bakiri muri ibyo ariko bumva umuntu akomanga ku muryango, bafungura bagasanga n'umukobwa witwa Mara. Uyu Mara niwe mugore wa Jim. Batangira kumubaza uburyo yamenye ko bari muri iyi hoteli. Ntago abasubiza ariko bagakomeza kumuhata ibibazo byinshi cyane bamubaza, akababwira ikintu gitunguranye cyane. Uyu Mara aba yarigeze kuryamana na Wayne wa undi witabye Imana. Mara burya abaca inyuma umugabo wiwe, ndetse ngo aba yarakoresheje aka gasashe ahereza amahirwe masa Wayne, ariyo mpamvu yakomeje gutsinda iyi mikino. Ngo we na Wayne baba bifite umupangu ko azakomeza gutsinda imikino, yamara gukorera amafaranga menshi bakikomereza agatandukana na Jim bakerekeza mu mujyi wa Orlando. Aba agent ba FBI barumirwa. Amashusho yacu ahita tujyana ahandi hantu muri Jim, aho hari umugore arimo arakora imyitozo. Uyu mugore nyuma yo kurangiza imyitozo yiwe akuramo inkweto kugira ngo ajye ku munzani arebe nimba ibiro bye byaratangiye kugabanyuka, ariko akijya ku munzani asanga nta kintu kigeze gihindukaho. Hagati ariko cya kintu twigeze kubona mu modoka ya Wayne dutangira kukibona kiri inyuma y'uyu mugore kiri kumwitegereza. Uyu mugore arikanga yareba inyuma ariko akabura ikintu na kimwe, agakomeza ibyiwe. Hagati ariko kita kimukubita akuma baterura muri Jim. Uyu mugore akikubita hasi, akimara kugera hasi gitangira kumunyunyuzamo ibinure, nawe akaba nka Wayne neza akahita yitaba Imana. Bukeye bwaho Sam na Dean bagera ahabereye icyaha, bagatungurwa no gusanga umubiri w'uyu mugore neza umeze nk'aho undi wa Wayne. Aba bombi kandi basanga kuri uyu mugore witabye Imana aba afite ikintu kimeze nk'ikizeru ku nda yiwe, bisa nk'aho aricyo bakoresheje banyunyuzamo ibinure bye. Sam yerekeza kuri morgue kureba iby'uyu mubiri. Dean agasigara ari kuvugana na nyiri Jim amubaza uburyo byagenze. Nyiri Jim avuga yuko yasigiye urufunguzo uyu mugore kugira ngo yikorere imyitozo kuko yari afite kujya gusohoka. Hagati ariko nyiri Jim ajya kwihanagura amarira. Dean yareba mu mugongo wiwe akabonamo cya kizeru gisa nkaho bakoresha banyunyuzamo ibinure. Amubaza impamvu agifite, ariko uyu mukobwa akagira ubwoba ugakanga kumusubiza.
aba agent ba FBI basubira muri hotel baba bari kuraramo aho batangira kuganira iby'uwo munsi. Dean abwira Sam yuko yasanze wa nyiri gym nawe afite cya kizeru cyo banyunyuzamo ibinure. Amubwira yuko yatunguwe no kubona uyu mukobwa ngo yari afite ibiro byinshi ariko ngo yajya ahantu babita Canyon Valley akavayo yatakaje ibiro byinshi cyane. Aba bombi nk'ibisanzwe bataberekeza kuri iyi Canyon Valley Spa aho batangira gukora ubushakashatsi bwabo. Mu kuhagera batungurwa no gusanga ngo iyi spa ibitanga uburyo bwo gutakaza ibiro cyane utarinze urya cyangwa ukora siporo. Sam na Dean ariko babigize nkaho ngo ari abatoza bo muri gym ndetse ko bifuza akazi ahangaha. Abo bombi bakomeza kuganira na ba nyiri iyi spa bababeshya ko ari abatoza bo muri gym. Bitangaje ba nyiri spa aribo Lali na Maritza barabyemera koko bakahita babahereza akazi. Twerekwa ko Sam aherezwa akazi ko kuba umutoza naho Dean we agahabwa akazi ko gukora mu gace k'ibiryo. Hagati aho kandi dutungurwa no kubona wa mupolisi ubwo witwa Donna ari aho ngaho nawe ngaba yaje gutakaza ibiro. Sheriff Donna abwirwa yuko bagiye gukoresha uburyo buba bwitwa capping aho bagushyira ububaro mu mugongo bugufasha gukuramo ibinure byawe. Abwirwa kandi yuko ubu buryo buba bukoreshwa n'abastari bo muri Hollywood baba babyifashisha kugira ngo batakaze ibiro. Sheriff Donna arabyemera ko akaryama hasi bagatangira kumunyunyuzamo ibinure. Ahangaha ariko si ububaro baba bakoresha gusa kuko Sheriff Donna akimara kuryama wa mugore Maritza ahita akura ikintu mu kanwa cyiwe akakimujomba mu mugongo agatangira kumunyunyuzamo ibinure. Ku rundi ruhande Dean aba yibereye mu gikoni aho ari gutegura amafunguro mu gihe Sam aba arimo arigisha class ya yoga. Ari kwigisha abantu gukora yoga ariko Sam atungurwa no gusanga hafi class yose igiye ifite cya kintu cy'ikizeru mu mugongo. Ku rundi ruhande Dean uba utangiye kwicwa n'inzara ahita afata kuri ice cream akayibika mu mufuka akerekeza hasi kuyirya. Akimara kuyirya ariko atangira kumva atangiye guhinduka mu mubiri agatangira kubona ibiyeziyezi atari kubona neza. Dean arahaguruka ariko agatangira kumva isereri. Bisobanuye yuko muri ice cream amaze kurya burya haba harimo ibintu bigusinziriza. Mbere yuko ariko asinzira ahita ahamagara murumuna wiwe Sam amubwira ibimubayeho. Sam arahagera agasanga Dean yamaze gusinzira. Sam ararakara byahatari akatajya kureba umuntu uteka iyo ice cream. Amufata mu mashingu amazi impamvu iyi ice cream yasinzirije Dean. Uyu mushefu akomeza guhakana ko nta kintu yayikozeho ariko bakomeza kumushyiraho agahato bikarangira yemeye yuko Marissa na Lali bamubwiye ngo ajye yongeramo ibintu. Ku rundi ruhande uwo mugoroba Sam na Dean babona wa mupolisi Donna bakajya kuganira. Batangira kumaza icyo ari gukora aho ngaho akababwira ko ahubwo yishimiye kuba yatakaje ibiro bigera kuri 6 uwo mugoroba kandi aribwo abageze bwa mbere. Atangira kubabwira iby'inkuru yiwe kandi y'uburyo umugabo wiwe batandukanye amuziza yuko ngabyibushye cyane akajya kwishakira abakobwa basa neza. Ngo kuva uwo munsi nawe yahize ko agomba kongera kunanuka. Ngo nubwo amaze igihe akora imyitozo biba byaranze kugabanyuka ibiro ariko yabona ahantu Canyon Valley Spa atungurwa no kubona ngo batangiye kugabanya ibiro byiwe kandi byihuse. Hagati ariko Sam na Dean batatangiye kubwira umupolisi yuko ahantu afite aho hahuriye n'abantu bamaze iminsi bapfa. Bamubwira ibya bizeru biri kuri aba bantu baba bakora imyitozo ahangaha bose. Donna arababwira ati nta birenze kuko icyo kizeru nanjye ndagifite mu mugongo ndetse ko ntaho bihuriye n'impfu ahubwo ngo iki kizeru kiba kizanwa na bwa buryo bwitwa capping bwo kugabanya ibiro. Bamubwira kandi kubya ya ice cream yasinzirije Dean. Uyu mupolisi akababwira ko iyo ice cream imeze neza nta kibazo kuko nawe yayiriye. Abahungu ariko bakomeza bavuga yuko byanga byakunda Maritza ari uri kwica aba bantu. Ku rundi ruhande Maritza n'umugabo we Lali bagwa ku makarita ya FBI ya Sam na Dean. Abangaba batangira guhisha ibimenyetso tukabona Maritza arimo aramena ibintu bisa nk'ibinure muri pubere. Hagati ariko Sam na Dean bahita bahagera bagafatira neza Maritza mu cyuho. Baramuzirika Maritza agasaba imbabazi akabemera yuko aba atari umuntu 100% ahubwo aba afite amaraso y'igikoko bita pistachio gishobora gukuramo abantu ibinure. Uyu Maritza ngo abaturuka muri Peru ndetse yariziye muri Amerika gufasha abantu gutakaza ibiro ndetse ko abadashaka kwica umuntu n'umwe. Maritza asobanura Dean yuko uburyo bwe bwo gukuramo abantu ibinure bumufasha yaba ari we bugafasha nabo abari guhereza iyi service kuko bitamusaba kwica umuntu n'umwe. Ahubwo abwira Dean yuko bishoboka ko umuntu uri kwica abantu murumuna wiwe Alonso ubukora mu gikoni. Umugabo wa Maritza Lali atangira kubaza ibibazo Alonso amubaza ibyo yakoze. Alonso ariko agakomeza arakara amwirengagiza adashaka gusubiza ibibazo byiwe. Alonso wacu birangira yishe na Lali amunyunyujemo bya binure. Sam avumbura umubiri wa Lali akajya kubibwira Dean na Maritza. Maritza atangira kurira ababwira iby'inkuru yiwe y'uburyo yazanye uyu murumuna we Alonso amukuye muri Peru ngo amuhe ubuzima bwiza.
ariko ngo uyu Alonso ntago aba yumva, dore ko umunsi umwe hari igihe yari agiye kwica umukiriya amunyunyujemo ibinure bikabije. Ngo nyuma yo kubona yuko uyu Alonso ashobora kuzica umuntu, Maritza ahita amuhereza ahubwo akazi ko kujya gukora mu gikoni, aba yemerewe kurya ibinure babitse mu bikombe gusa. Alonso ariko ngo barimwe kuzajya anyunyuza abantu bikomeza kumutera inzara ikabije, aribyo bituma atangira kwica abantu. Aba bahungu babwira Maritza yuko bagomba guhiga musaza wiwe. Bakimubaza aho aherereye, Maritza ushaka kwihorera urupfu rw'umugabo wiwe ahita ababwira yuko ashobora kuba ari mu ndake y'iyo nzu. Aba bahungu koko berekeza muri iyi ndake ibirimo umwijima bya hatari. Bakiri kumanuka ariko batangira kubona amaraso hasi, bisa nk'aho ari umuntu bahaciye bahakururira. Bakigira imbere ariko batangira kubona umuntu usa nk'aho yapfuye, bareba neza bagasanga ni umubiri wa wa mushefu ubuteka aho ngaho. Bakiri muri icyo cyumba bari gushakisha Alonso, ariko Alonso atungura Sam akahita amutega akamukubita ikintu, akamushyira hejuru akabati yitegura kumunyunyuzamo ibinure nk'uko aba yica abandi bose. Agikuramo umurizo mu kanwa kiwe aba akoresha anyunyuza abantu ibinure, Dean ahita ahagera akamukata umutwe. Mu yandi mashusho tutatwerekwa polisi ihageze ije gukura imibiri aho ngaho. Sam na Dean babwira Maritza yuko babeshye polisi kugira ngo badafunga business yiwe. Sam ariko abwira Maritza yuko nubwo bamugiriye izi mpuhwe agomba gusubira muri Peru akajya kubana n'abantu biwe. Maritza bitangira atabyumva neza ariko akageraho akabyemera. Filime yacu irangira Sam na Dean berekeje umuhanda bakisubirira mu rugo, aho basubira mu buzima bwabo busanzwe. Agafilime kacu nahangaha karangiriye. Ku zindi filime nziza nk'izi kanda like, subscribe, unasharinga iyi video ku nshuti zawe. Tuzahure ubutaha. Iyi ni The Focus. Ciao ciao.